mama pajer bangaran ulun lawan pian hendak mama dehakan bila inya ada pian kipas angin di rumah labihet atarakan kesini gitu dua puting nah kami kapanasan bilanya kipas angin ada di eter pian tapaksa mangipasi ading bebeju hebat lawan pian ading bebeju hebat jadi nang sedikit akak memadahakan nang sabalah kanan sedikit liur beongan jadi tapi kawa melihat bebinian lalu hendak marayo lalu hendak nang memagai nang lawan ading kada usah didangarakan baik lawan kakak kita ngini betatapan jangan pian hakun lawan ramli betatapan inya ngini dingai sudah bebinian cuman inya liur baik liur bebeungan jadi lawan pian ulun nama madahakan jangan hakun lawan ramli inya nih pangangguren palingan inya jua pabila tuh di kampung ada gawian pas ada orang mati bejaga kuburan jadi kesan ading bujur nang dipadahakan tapi nang gesan pian cukup main kowakan bahwa ulun dingai ini nang anda kepundokan jadi anda kepundokan banyak berisi amalan bila pian cangang kakak memadahakan baikat laki dadayan kain bila jarujo daun cimampai baikat laki dadayan kain Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini sambertaan yang ada di sini kita tak kumpulan jadi nang lawan pian di sini sambertaan yang ada di sini kita bertaan kami pemula ada mengucap salam di mana pian bagana jawab sabarataan baik tu panganten nang ada di palaminan atau ibu bapak nang pian datangan jadi nang tak lupa kami main puakan jadi nang gasan pian di sini sabarataan bilanya bang pian ada mengucap tangan jadi nang tak lupa kaina dijawab akan nang harap menjawab salam suatu kewajiban jadi sekali lagi kami mau ulangi akan Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban jadi terima kasih yang sudah menjawab akan tak lupa hari ini pian kami doakan mudahan pian nang menjawab salam pian panjang umur selalu disehatkan mudahan kita selalu dalam lindungan dunia ke akhirat mudahan salamatan ala salamatan jadi bang ulun pulang melanjutkan sudah 2 kali kawan kami mengucap salam cuman belum lagi menyahut buhen pian buhen ibu-ibu berdirian di Suberang tawa acil-acil nang sabelah kanan jadinya cilai kami
bilanya kaina kami mengucap salam. Itu buhen pian wajib menjawabakan. Jadi sekali lagi ulun mambuli kiakan. Assalamualaikum jawab sabarataan. Waalaikumsalam pian beri jawaban. Terima kasih lawan pian beretaan. Lawan acil-acil enang duduk di pelataran. Atawa acil atus enang pian berduduk di bawah tiang. Jadi lawan pian ulun padahakan. Cakanya cilai pian kada menjawab salam. Ulun hari ini lawan pian memadahakan. Kikir 10 menit madihin ampihan. Jadi bertaros kami pemadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Jadi pertama-tama tak lupa kami ucapkan segala puji dahulu kepada Allah. Kita nang panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman. Kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan. Kepada sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur di sini berataan karena hari ini kita dipertemukan. Berarti berataan kita masih diberi umur ninang panjang. Mudahan umur kita diberi keberkahan. Mudahan kita selalu sehat badan. Jadi alhamdulillah di sini bertemuan. Tak dapat nang di sini. Mudahan kaina kita bertemu pulang. Yaitu di dalam surga kita tak kumpulan. Alah tak kumpulan. Lalu berlanjut pulang pemadihinan. Kawan nang di kanan sudah nang mengucapakan. Tadi mengucap salam ini nang berduaan. Jadi nang pulang ulun jilai nang menarusakan. Jadi terima kasih pulang ulun ucapakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi lawan piana ambang memadahakan. Banyak terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Rahmat dan juga Ibu Ala pian sakeluargaan. Nang hari ini pian sudah mengundang. Berarti hari ini pian umpat jua cilai melestarikan kesenian kita yaitu pemadihinan. Jadi nang maksud kami apabila buai kami rancak diundang orang, kami pemadihin nang membawakan supaya pemadihin buai itu dikenal lawan kakan-kakan supaya ngini madihin selalu berkembang. Jadi sekali lagi banyak terima kasih kami ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Lang lawan tuan rumah kita doakan. Mudahan tuan rumah pian sakeluargaan pian panjang umur selalu disehatakan. Mudahan rezeki pian dilancarkan. Di mana bagena selalu pengpian di dalam lindungan. Mudahan acara diberi kelancaran. Acara hari ini diberi keberkahan. Jadi berlanjut ulun nang pemadihinan. Tadi nang tuan rumah sudah kami doakan. Jadi nang lawan pian di sini sabarataan. Tak lupa hari ini kami mempersilahkan kepada ibu bapak pian nang didatangan. Nang mana hanyar datang silahkan dahulu buhan pian makanan. Karena pang menunya sudah disediakan. Jadi bang tak lupa kami ucapkan selamat nih bertamu lawan kami berataan. Kami dari negara kesini tuh bang datang. Kami alhamdulillah acara hari ini kawa mengabulkan hajat tuan rumah pian nang sudah mengundang. Tak lain dan tak bukan tadi jar Bapak Rahmat beliau diberi ngaran. Mudahan tuan rumah pian disehatakan. Dua tu rezeki pian dilancarkan. Awan nang naik
haji pian sakaluargaan sakaluargaan Lalu berlanjut ulun menerusakan sebelum mandihin lanjut sedikit memadahkan lawan ibu-ibu lawan bapak-bapak nang mana mendengarkan jaka istilah kata ini nang bemadihinan ngapa nang dirinci ngapa nang dilihat itu disambetakan jadi nang saumpama kaina bemadihin kami ada kesalahan ulun meminta rela minta maaf beretaan jua lawan ulun mewakili kakawanan jadi bang tadi ulun sudah nang memadahakan istilah bemadihin kada pakai catatan apa nang dilihat kita marinciakan nang ini contohnya ulun mencontohakan lawan itu Pak Haji nang baju bebuat sidin nang kadelem lawan jua amang nang batas salimpang sayanya nang dihiga nang itu anak pian jadi dilihat-lihat nang itu Pak Haji berdiri di Suberang sidin bang aksi baju bebuat kadelem kalau dilihat moha dasar sudah tuh hapian cuma nang masih kawak saumpama bebini pulang bebini jadi bang ulun pulang melanjutkan hinta di Pak Haji sudah didoakan mudahan ujar kawan pian bebini bola namun ninya di amang hendak betakun di sini lawan pian saumpama Haji sidin bebini pulang dikira bang sidin di berapa kali sanggup sama laman dilihat moha masih gagah potongan jadi lawan Pak Haji kami doakan mudahan sehat taruh Pak Haji lah sepian dimana bagana selalu dalam lindungan abang dihiganya nang tangan kakantongan kami nang tak lupa juga mendoakan mudahan buhan pian selalu disehatkan lawan jiwa paman bejual pintul guring tak lupa kami doakan yaitu paman mayor ujar diberi ngaran mudahan pian nang itu usaha diberi keberkahan dua dihiganya nang itu paman mainan kami nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan acil paman di sini berjualan usaha pian diberi keberkahan dan jual laris manis sampian dagangan jadi pendi amang mama dehi pian nang tukang pintul tadi amang mayor bang aras jadi nang lawan pian ulun cuma bepasan anak amang mayor coba didengarakan nang pian bejekit mama kai topi hirang jadi hari ini ulun hendak bepasan bilanya pintul habis banyak benar hujungan jangan tuh menjeblay tolak tapi nang habang jadi tak lupa ulun nang menarusakan kepada ibu bapak di sini sabar taat banyak minta maaf minta rela lawan pian ulun duduk madihin kayak ini potongan abang ini bangko kayak duduk di werong kami disadiakan nang istilah kata padahal tuh tak nyaman nang bangko besanderen ada bangko ini kayak kita di werong manglih nang mawarongan jadi terima kasih untung nang jua bangko pian ada menyediakan lalu nang tak lupa acara hari ini pastinya kami doakan mudahan nih acara kita dilancarkan sampai tuntung acara harinya kada hujan acara hari ini diberi keberkahan Allah keberkahan lalu berlanjut kami bemadihin kata istilah kata nyaman kedudukan tapak sane kami duduk nang becungkung yang istilah kata mulai tadi kapan nata amun nang behunjung
gesan pian cukup nang menyediakan. Jadi terima kasih pulang kami ucapkan. Jadi nang berlanjut pulang nang menyapa pian, nang mencocok pintu sambil berdirian. Dilihat awak si Din kagak kenalan, kayak papan depan itu Amang Harni di Tarawang akan. Jadi gesan pian Amang mencocok pintu nang ada di hadapan. Jadi lawan pian ulur cuma hendak bebasan, lawan amang mencucuk pintul nang kada saling kupiahan. Amun pang dilihat dasar sing gegehet, cuma mangai ulun hendak mamadahi pian. Bila inya banyak duit di dalam kantongan, tukarakan pintul kami sarumbungan. Jadi tak lupa kami menarusakan. Jadi nang lawan pian di sini sabertaan yang ada di sini terfokus lawan abang di muka nang berjalan. Dilihat tuh nang laki kayaknya sudah betianan, dilihat nang bini kayaknya betianan. Tolong salah sambat minta rela lawan pian. Jadi jasana nang bini mudahan melahirkan sampian salamatan. Jadi pulang terfokus ada nang berjalan memakai kabaya habang. Jadi Amang Harni kayak apa menurut pian. Jadi lawan pian amang madahaka, nang itu adingnya belum belegian. Tapi Bang Ulun pulang mana une, saumpama belum tadi si Din belaki. Abis bermandiin hapus kang ini aku menyuruh Amang Harni, akunkah Imba ini minta akan nomor HP. Lamun ramai aku meminta nomor HP nang wabil khususnya gesan di bibine. Jelas ramai aku kada hakun hari ini karena cilai ini ulun di kampung bini nang sendiri. Ulun menjajue cilai kada weni macam-macam hari ini. Bila bini amang kaina inya tahu ramai menyariki, pas inya pang sarik ala apa mang bisai musih manglih malam kada diberi. Jadi berlanjut kami memadihin kepada ibu bapak di sini sabertaan nang ada di sini kita nang tak kumpulan berfokus lawan ading nang berdiri pian nang lawan kuitan. Nang itu mamanya memakai baju hirang, kalau dilihat muha dasar harap pak aksian. Lawan turis kaning ulun lihat sing nyarakan. Jadi tak lupa kami ucapkan selamat tuh bertamu lawan kami sarumbungan. Jadi nang anak pian hari ini kami doakan nang manguti gulele mudahan panjang umur selalu sehat badan. Inya tuh sakulah mudahan pendapatan. Jadi nang tak lupa mudahan anak pian berbakti lawan kuitan. Jadi tak lupa kami bertarus pula kami nang nimatihin hari ini membawa akan. Kami nang tak lupa juan nang mau ucapakan gesar pangantin beru selamat tuh menempuh hidup beru sampian. Cuman pangantinnya mangai kadeden lagi duduk di pelaminan. Binanya pangantinnya besilihan. Jadi lawan pangantin kita nang sama-sama hari ini mendoakan mudahan tuh pangantin pian laki binian. Pian panjang umur beda dua sehat badan. Sehatnya pangantin di jalan ketaatan. Sehatnya pangantin dikuatkan iman. Buat tuh pangantin selalu parajekian. Mudahan pangantin segala tuh hajatnya mudahan dikabulkan. Mudahan pangantin dunia ke akhirat tak akan terpisahkan. Rohoi rahayu di dalam kehidupan. Jua pangantinnya mudahan tuntung pandang. Jadi nang tak lupa kami doakan mudahan bahagia terus pangantin berdua. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan ulun minta maaf dahulu lawan pian. Lawan nang tuan rumah nang sudah maundang kita maklum aja mungkin tuan rumah pian lagi aure.
jadi nang lawan pian nang parak rumah mama pajer bangaran ulun lawan pian hendak mama dehakan dilainya ada pian kipas angin di rumah labihet atarakan kesini gitu dua puting nah kami kapanasan bilanya kipas angin ada di eter pian tapaksa mangipasi ading bebeju hebat lawan pian ading bebejo hafal jadi nang sedikit akak memadahakan nang sabalah kanan sedikit liur beongan gade tapi kawa melihat bebinian lalu hendak marayo lalu hendak nang memagang jadi nang lawan ading kada usah didangarakan baik lawan kakak kita ngini betatapan ala betatapan jadi lawan piana ulun nama madahakan jangan pian hakun lawan ramli betatapan inya ngini dingai sudah bebinian cuman inya liur baik liur bebeungan jadi lawan pian ulun nama madahakan jangan hakun lawan ramli inya nih pangangguren palingan inya jua pabila tuh di kampung ada gawian pas ada orang mati bejaga kuburan jadi gesan ading bujur nang dipadahakan tapi nang gesan pian cukup main kowakan bahwa ulun dingai ini nang anda kepundokan jadi anda kepundokan banyak berisi amalan bila pian cangang kakak memadahakan imbah boleh kesaruan hati-hati kasahangan ala kasahangan jadi tak lupa ulun nama ngucapakan tadi jua ulun sudah menyapa pian lawan pian tadi nang ada di Soberang lawas benar sudah kami menunggui pintul dari sampian tapi nang sampai gini kada detang-detang jadi nang lawan pian kami doakan terfokus lawan ibu nang ada di Soberang nang Tuba Kalung amas saling genahan temen dilihat ibu kayaknya nang laki begejih tiap bulan nang istilah kata pian lawan kami jauh perbedaan kami nih pang buai mau ai pang beduit ada jual lebihan tapi lepang ada orang nang maundang lalu madihin kami betarus pulang jadi nang lawan pian di sini sabarataan kita nang madihin mungkin nang tajeuh taliat pemandangan suatu pertama kami bemadihin wan jerak palaminan hari ini besubarangan jadi wan ibu guru nang lalu di hadapan mudahan sehat terus bulah awak pian jadi nang tak lupa madihin kita lanjutkan kepada ibu bapak di sini sabarataan lawan tubang pian nang ada di sini nang belum bolehkan jadi nang tak lupa pian diucapkan ini bang ulun hendak menyapa akan lawan bapak di Soberang ini amang aan jadi nang lawan pian ulun ada permintaan ini bini acil aja tuhin tadi kada hakun ma ambilakan bila ada jer di rumah kipas angin lebihan atarakan kasini supaya kada kapanasan jadi dasar bujur amang memadahakan jadi nang kada papa kita menunggu kipas mangai beretaan tapi nang sambuting jua aku permintaan musik kipas angin kada usah diada-akan asal nang bakabaya abang nang mangipasakan lalu tak lupa ulun nang berlanjut pulang kawan nang di kiri lawan kawan nang di kanan cilai dimaklumi nang ini berdua buhannya liur beungan selain liur beungan kawan nang di kiri orangnya bebulanan kawan sebelah kanan orangnya beumuran
soberang nang pian handak bulik acilnya manyu berang nang topeng ada kantungan plastik dipingkut di tangan bilanya handak bulik mudahan salamatan dilihat to acilnya awak saling gemuyan lamun sakilas pintas kencang benak makan jadi bang amang tadi mama dahakan jadi nang awak kena tadi nang tak gencang makan lalu nang pertama jua ulun mama dahakan bila nang awak lama kali tapi ada pikiran lalu nang nih lagi jua bisa sayang jadi nang nih mangai sedikit main kowakan bila nang awak kurus bisa banyak nang pikiran sebab nang laki hendak bebini pula. Jadi tidak lupa ulun menarusakan selamat berjumpa kita bertemuan di Binjai Pirua kampungnya Bang Naran nang lawan kampung kita bertaan kita doakan mudahan kampung kita ini selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan mudahan kampung sini selalu parajekian lawan kampung sini di mana bagiannya selalu dalam keberkahan awak naik haji kita sakampungan seluruh dunia berlanjut ulun menarusakan lawan itu Pak Haji kayak tunang bini kasih din bayi nanti awak kata kenal itu baju hirang jadi gasana Pak Haji sedikit main poakan jadi gasana Pak Haji si din mami dio sudah talawasi jadi gasana Pak Haji sedikit mama dehi bila nang mami dio pian hati-hati bila kada beizin video kada jadi mau ai video Pak Haji ya pian jadi kecuali 20 kasih nikmat unjuke alama unjuke jadi terfokus pulang ulun lanjutkan tadi nang lawan bebak nang ada di Soberang nang baju betik nang tadi ujar amang mahadang pintol guring kadada manukarakan jadi tuh terfokus bapak di hijanya pakai kopiah putih coba lihat tipian nang kopiah putih kayaknya sesingut bilang kada sing larapan mulai di sini labet kelihatan jadi ada pasan amang harni ma ucapakan jadi pang pamanai sabuting nah bepasan bilanya si singut labet sudah sampian baik lawan bini minta larapakan bila kada dilerep itu membahayakan pas mencium bini gelienan lalu berlanjut kami menarusakan jadi nah iba madihin juga kita lanjutkan para nang ibu-ibu para nang paman-paman nang mana nang sudah pian mendangarakan lalu nang berlanjut kita menyapa akan babuhan kamera dua nang mamintolan amang babaju hirang kada kacocokan jadi nang gesan amang sedikit nih jua pasat namun ada pintu labihan algesan pamadikan lalu tak lupa kami menarusakan jadi kami madihin di sini menghibur pian madihin nang pemula kami membawa akan jadi nanti tak lupa hari ini kami doakan jasan adik-adik nang di muka kado sampian dudukan nang bakar rudung hirang mengamira lawan amang jadi nang tak lupa adik di Soberang hari ini kakak doakan bila lulus sekolah mudahan lakas balakian amin ala balakian jadi wan ading amang memadahakan pabila sudah lulus sekolah sampian bila juga ada beisi pacaran gesak pacar pian rumah bedetang digesan ading jangan didangarakan pian fokus saja dengan sekolahan awak nang masih anong jangan hendak pian memikirkan belekian jadi mas
masa depan itu nang sebuah dingai kepentingan. Jadi nang gesempian kakak main muakan. Bila sudah sukses ayo hanang hendak kawinan. Baik Bang Ramai nang itu papat baikam. Jadi nang tidak lupa hari ini aku lanjutkan kepada Bang Ibu Bapak sabarataan nang ada di sini ulun nang mau ucapkan. Jadi nang lawan pian tadi gesan pangantin sudah ulun doakan. Jadi nang tak lupa ramai gesan pangantin kita nang berdoa hari ini bagi giliran. Jadi gesan pangantin ikam pulang doakan. Jadi doa pengantin kita mendoakan khususnya nang mana pian mandangarakan. Jadi tukaina pian maaminakan. Jadi nang apabila ada nang maaminakan 41 orang insya Allah doa lakas dikabulkan. Jadi kita berdoa mulai kini doakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat ulun nang berdoa gesan nang pangantin itu nang tentunya. Mudahan pangantin itu inya samawa. Hubungan awet pangantin sampai ke Tuhan. Mudahan pangantin bagai Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Mudahan pangantin bagai Nabi Ibrahim dan juga Hajarnya. Mudahan pangantin bagai Nabi Yusuf dan juga Julaiha. Mudahan pangantin bagai nang Al-Amin dan juga Khadijahnya. Allah Khadijahnya. Jadi Bang ulun pulang melanjutakan kita pulang terfokus lawan kawan amal nang mencucuk pintul nang ada di Soberang. Itu Amang Ardi nang bebeju hirai salawar handep itu bupang tumit tapi yang kelihatan. Jadi nang lawan Amang Ardi nih Bang Aran kayak apa sih di menurut pendapat pian? Kalau dilihat moha dasar gegah potongan. Jadi lawan pian ulun nang menakut-nakan. Sidin sudah babini atau masih bujangan? Sudah di Aisidin itu babinian. Berarti wan pian kepada Abang Ardi hari ini ulun doakan mudahan tu sampian selalu dikuatakan. Aman bini pian bulan ini betianan. Cuman lawan Ardi Amang hendak memadahakan kita hari ini lawan Sidi beta tangguhan. Bila awak lama kayak anak Amang Ardi nang ada di Soberang itu kayak apa inya berisi berang. Kalau tuh dilihat ke depan narawangan nang sawah tuh pertama silin beselawar lipis tangalih menangguhakan. Berarti Bang Pian haja menarawangkan. Jadi lawan pian ulun menjelasakan pabilinya awak lama ditarik oleh parut di ampah ke depan palingan belakangnya kayak kalingkingan. Jadi nang bohan Amang sudah menarawangkan. Jadi nang ulun pulang nih menarawangkan. Jadi nang gesan Amang Ardi nang Bangaran. Tadi nang Amang Ardi sudah memadahakan. Jadi nang Amang Ardi sudah bebinian. Tapi aku tahu wai ini Amang Ardi hendak bebini pulang. Dilihatnya moha lawan bini takutan. Alah takutan jadi pengulun pulang melanjutakan gesan Amang Ardi Amang tahu bujuren. Kalau Mama Pian belum belekian. Jadi Amang tahu nang itu Amang besit juga masih sauran. Tang istilah kata Amang menjodohakan kiau Amang besit sebagai abah Pian. Lalu madihin hari ini ulun teruskan. Ada-ada aja Amang menjodohkan. Jadi nang nimba terus kami memadihinna kepada ibu bapak di sini sabarataan. Ulun nang tak lupa hari ini mendoakan.
gasan kampung pian ini pengbelenti itu nang pastinya ini diberi ngaran mudahan bang kaai ini kampung belenti ini nang selalu aman terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan mudahan kampung sini diberi keberkahan seluruh masyarakatnya pegawai para jakian para jakian jadi menyapa Amang Basit di Sobarang nang pian hari ini pian tuh bertiga tuh yat berdirian jadi nang lawan pian ulun memadahakan Amang lawan Amang Basit ada persamaan kita sama-sama ini bewak hirang jadi gasan pian Amang Basit Bang Aran jadi sedikit ulun memadahi pian jadi tadi Amang Arni mikni memadahakan jadi Amang Basit Sidin masih sorangan jadi saumpama pian nang handak Amang Basit nang bebinian rambut ngewing topian tolong nang digunting kane pangguntingan supaya bebini ngitu nang maliat Amang Basit tak ada takutan jadi jadi pengulon pulang melanjutakan jadi nang lawan ibu nang hendak bulikan nang tuh masing-masing membawa kantongan mudahan bu pian apabila inya bulik pian salamatan ibu tupang di besak kopi hira Sidin yang wajar haja mangangai itu saruan membawa berakat adatnya bebinian Sidin tak ingat lagi di rumah ketinggalan nang istilah kata Sidin lawan lagi mangai bujuran sayang sampai berakat haja Sidin bungkusakan jadi lawan ajil baik kita doakan mudahan salamatan pian kilai di jalan lawan imbah kaina hari raya kurban pian badu dua lapak betianak jadi nagasan acil sudah parah kebulikan jadi hati-hati di lainang di jalan jadi kami berdoa ke senjua acil itu basak kopi nang babaju hirang mudahan cilai pian panjang umur jua disihatkan badan mudahan selamat hari ini pian di jalan jadi tak lupa bilanya berdoa lawan orang nang di jalan jangan hari ini haja ikam doakan jurang tuh berdoa nang mana tuh di jalan selamat bertaan ada usaha hari dibuat ramai ikam jadi kami berterus di sini bermadihinan kepada ibu bapak pian nang saberataan madihin pemula kami membawa akan kepada bang ibu bapak saberataan kakak nang di Subarang baju maron bejelan ulun melihat pinang alih bujuran abang baju pian liwar kaki kintatan kaki kintatan jadi bang ulun pulang memadahakan ajin tadi baju hebang liwar kaki tatan amun acil di ajue nang bebaju habang nang pian bejelan bajunya kasasakan jadi nagasan acil nang bebaju habang gitu dilihat awak Sidin kagege moyan jadi lawan Amang ulun betakunyan kira-kira nang berapa acil nang kiloan lawan piano ulun nang memadahakan lawan Amang wandi nang ada di Sobarang namun tuh dilihat hendak menjulung sawiran jadi lawan pian ungkai dulu duit berapa hendak bajatang jadi nang lawan pian angkat dulu duit hendak melihat Amang amun tuh dilihat harga 20-an ma ambil kasih tuh bujuran ulun sopan nang istilah kata memberi 20 pian tuh pangkade sesuai lawan keadaan padahal hari-hari pian menyupir taksi banyak benar penumpang lawan ang bini pian
ulun pada hakan wan bini amang wandi adakah tuh berduduk pian di palataran bilanya hari Minggu pian tuh menyupir taksi kalau pian itu pang nang bini jangan kada diumpati kawalangku sampian cara jintu marayu nang baju elen kambang. Ya lo tahu pak, kalau menarusakan kepada abang Wandi nang itu bang duit hendak memberi sawiran 20.000 ada maung kayakan kami duit pian kada maharapakan cuman pintul haja 20 ditukarakan. Jadi dasar bujur kawan memadahakan namun pamanai pintul 20 ditukarakan jadi mayo haja gesan kami sarembongan tapi amun kawa ditambahiakan kalau kawa pian nukar ngitu pintul 50 ribuan. Jadi lawan piana khususnya abang Wandi nang sudah tuyat pintul tak membawa ke sini baik nang kita juga doakan hari ini mudahan amang Wandi di mana tuh benyupir selalu dilindungi lawan amang Wandi dilencarkan rejeki cuman ini mangai ulun hendak bepasan lawan pian hari ini bila pian rejeki banyak benar sudah diberi oleh ilahi jangan ada taniat hendak bebini lagi. Jadi bujur benar amang harni memasani bila ujar duit pian banyak beisi cukup bini saikong kada usah manembehi jadi dipinanya kira tadi pintul sepalastik besan kami sekalinya pang bujuran menjulung jalan hingga mangai nang hari ini jadi tuh dilihat menjulung mangai pintul lawan duit manembehi terima kasih banyak langsung ulun doakan enang itu amang Wandi mudahan pian selalu lancar rejeki mudahan tahun kaina pian kawan naik haji. Jadi amang Wandi dasar bujur baikan ada kalau pintul 20 duit sawiran jadi amang Wandi dasar bujuran paham cuman ulun sabuting ada ai pulang permintaan ulun itu tahu pian tuh is nyiur di rumah bejualan bila masih ada nyiur panglabihan imbah kaina juhur atar ka rumah amang. Jadi gesan pian jangan tapi didengarakan tahu wae kalau nang kawan nang ini nang sebelah kanan bila nang bemadihin bepulak bepintaan jadi nang gesan pian amang wardi nang bangaran jadi kami doakan tuma unjuk pintu tadi sakan tongan duit nang 20 amang arni di tangan padahal itu mangai sedikit mama dehi ngito mama nasi nang itu amang ardi ada di belakang awak tadi talamake maliatai kalau amang wardi ma unjuki jadi amang ardi pintul masih kami hadangi. Jadi lawan Ramli amang nang mama dehi nang itu amang ardi kawan amang sendiri kada mungkin inya pitul manukarakan ama atar kasini karena lawan Ramli hari ini amang padehi ardi itu ramai takutan lawan bini. Jadi berlanjut madihin hari ini kepada ibu bapak di sini sabartaan lawan tuh sempian nang ada datangan jadi nang tak lupa kami mau ucapakan ibu nang di muka kayaknya hendak bulikan jadi mudahan bulik buhan pian salamatan mudahan panjang umur nyaman bilain waktu kita bertemuan pulang jadi nang tak lupa kami mau ucapakan kami terima kasih kepada tuan rumah pian nang sudah mengundang lawan buhan kami hari ini sarumbungan cuman ada saikong nang lain rumbungan nang di sebelah kanan nang awak pina tahirang tapi kada papa ulun awak tahiran nang istilah kata sudah bebinian jadi nang lawan pian ulun memadahakan biar beewak hiran tapi nyaman dipandang istilah kalau manis nang kaya gula hebat Jadi pang amang pintar bener meminta takan
jadi nang gesan pian kita betaros pulang. Lalu nang terfokus lain nang diudukai nang ada di Suberang. Nang sini bat kopi itu babajong hirang. Sini unggut-unggut tapi nanya ka aksian. Mendengar bamadihin kayak dinyanyiakan. Jadi lawan kai ulun mama dehipian pabilenya bejugit asik saurangan pabila pian tertawa ngitu kai ai muntung itu kopi lawan tangan bila kadebet tutup nampak benar kelihatan gigi nang di tengah kai ai beluang. Jadi bangkai kami mendoakan itu dilihat-lihat kai di Suberang. Dulu kami menakuni lawan Amang Arni nang sebelah kanan. Dikira kai itu sudahkah bebinian. Namun tuh dilihat sudah bebinian cuman nang dilihat muha hendak bebini pulang. Walaupun janggut sidin ada pang behube jadi nang lawan kai Amang mendoakan mudahan kai ai pian selalu nang disehatakan. Lawan naik haji pian sakaluargaan jadi lawan ulang tulun nang terfokus nang lawan Abang Aan pian tuhin tadi umay Abang Aan kiau kada hiren-hiren pian kalau tadi menyuruh kami makanan ulun nih sabuting aja permintaan nang mulai subuh tadi cuman banyu dingin diendaki sampian nang istilah kata apabila banyu dingin harus juga ada lawan wadai bakawan namun banyu tarus kaina bangalihan pas bulikan negara timbul-timbul pangamihan. Jadi berlanjut kami merasakan jadi nang lawan pian di sini sabarataan nang ada di sini kita masih tak kumpulan. Jadi nang lawan pian tak lupa kami ucapkan jadi nang pastinya ingatkah lawan Amang di muka palaminan. Nang itu mangai sidinnya berduduk betis mangalitik coba lihat di pian. Jadi tadi sidin awal tadi bisukan aman nukar pintol ada melihat pian. Tadi nang ujar sidin pian ada memadahakan pian tadi minta pintol ditukarakan sidinnya beunggut putungan maiihakan sekalinya kita lingah langsung meninggalkan. Jadi berlanjut kami menarosakan lalu nang terfokus pengantin pamukaan pengantin baju putih tadi mami dio lawan pamadinan imbah nang disambat lalu hak besintopan mungkin nang pengantin hari ini inya sopan. Jadi pengantin kami ucapkan kepada pengantinnya mudahan tuh selalu sampian disehatakan mudahan malam ini selalu dikuatakan cukup lentuh kada bakal kalingan sehingga tunang bini lakas betiana. Jadi wan pengantin sudah didoakan cuman hari ini hendak berbagi pengalaman karena pengantin naik kami naik sudah bebinian menenang pengantinnya coba dahulu bertimbul lawan pemadihinan nang istilah kata hendak berbagi pengalaman jadi lawan pengantin ulun padahakan pabila to kaina pian memasuki malam ini hari malam nang istilah kata sekitar pukul 9 lihat dahulu sudahkah beparahmat si dinto guringan ilanya belum guring jangan bemula pian namun kada maasi ini papa dehen Amang pas pian bemula mitoha membuka lawang. Jadi gesan pengantin tadi memadahakan jadi nang Amang Arni tadi main poakan jadi nang Amang Arni berbagi pengalaman jadi berarti Amang pas itu imbah kawin kayak itu nang malakuakan jadi nang gesan pian tadi didengarakan jua pengantinai sedikit mamadahi pada malam ini itu malam Jumat manglih nang terjadi bila nang terjadi itu malam Jumat pian membunuh Yahudi ngitu pahalanya nang genal sakali menggawi sama nang saribuk
kita membunuh Yahudi. Kaya. Membunuh Yahudi itu nang hati-hati, dilihat dulu nang kondisi bini. Bila bini lama kada usah ditilami, Kaya. bila bini kurus banyak-banyak manilami, sebab nang bini kurus tak lambat tuh. Jadi pengbujur amang aan bujur paham toyat maatari wadai lawan upi pinahi baksa iskan cuman ngini cangkirnya belum dietarakan jadi lawan pian ulun mamadahakan cakainya benyok upi kade dietar pian saragin pamadihin mau kasurupan. Jadi berlanjut kami pemadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan terfokus lawan abang maatari nasi menyuruh kita makanan BRT pemadihin sadangai kita bertahan. Jadi nang tak lupa kami ucapakan banyak minta ampun minta rela sabarataan bila dalam madihin terjadi kesalahan lebih atau kurang hari ini kami tampilkan. Jadi nang lawan pian mudahan nang di sini bertaan tuh selalu kita dalam lindungan. Amin. Kita selalu jua para rezekian. Amin. Rezeki sedikit mudahan dibanyakkan. Amin. Rezeki nang sulit mudahan dimudahkan. Amin. Nang apa ada hajat mudahan dikabulkan. Amin. Jadi minta rela kami sabarataan. Mungkin sampai di sini dahulu pemadihinan. Jadi nang lawan amang ada ketupang pantun sebagai panutupan. Jadi 45 di aiko reading patah ada patah sabila andaknya di higa kaca kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah gasan pengantin baru semoga bahagia. Kalau pang ada itu sumur di ladang, awak hamang arni itu mangumpat mandi. Kalau pang pulang kay nabuan pian itu bapak mantinan, kawah haja nurul patang itu diundang lagi. Jadi undian hari ini kami ucapkan terima kasih banyak di sini sabarataan. Mungkin pemadihin pamula di bang kami di sini membawakan. Jadi nang minta maaf minta rela berataan. Lalu nang terakhir mangai kita ucapkan Assalamualaikum minta rela berataan kami bersatu suara bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.